Үтө күнүнөн күндү көрөчүлөр. Бүгүн эһэ Алина онны Милена селтен каддах кергелен уракка хөбүйден каддырыктара. Үтө күнүнөн кыргыттар. Бастан бу манны коңорго тохтон сагалыбыты. Үтө күнүнөн мен атым Андреева Милена. Биган бастан маннык селебабыт. Ол контен 2 ухан тахылабыт. Ованна бастакы таспытыгар суябыт. Онна бу фери кутабыт. Оттан 2 таспытыгар сайхыбыт. Ол контен суйбупуту кенна курдабыт. Аяк менте курар. Ол контен бидди маннык тыграбыт. Ара саңдарынан арартыбыт. Онна бу маны 2 кына нардыбыт. Маннык бирин урабыт манна. Онна станок бутун кыраты кенчетебит. Онна станок бутугар селбитин урабыт. Онна бу самай кытыттан сагылыбыт. Хамсабатын кына биһига тахпытынан өттүбүт. Бу станогу эн тога инчеттин. Тога тетерген бу маны инчеттахына үчүгайдик катабыт. Онна үчүгайдик эриллен барар. Оттон хаябытахына у скарты кунан саппатахына үчүдүк эриллебет, онна үчүдүк табылбабат. Салаяччыгыт кимей? Биһи саваяччыбыт Птицына Дарья Алексеевна. Кине биһигине элбахха үөреппите, сели кайдах туханарга, кайдах онтон суяңын тараңын кергел оңорорго, кубагынан оригаминан кайдах кыллары, ухан кыллары оңорорго, онюр тигерге тимякка игрушка оңорорго үөреппите. Бу биһиги тебебит размерынан оңордубут. Антон салхы тугу гына ати Алина. Антон маннык селелабыт, тырбыт селелан баран элебитигер төкүнтебит. Бу маннык селер гитахен илиге тохтохалагай. Бу маннык селер гитахен илигер маннык сүйөктөргөн клеткалары чөй болар. Сүйөктөрү сайдар, массажтанар. Антон маннык төкүнүк болбутун көнүттен уган хебит. Антон масагар алабыт. Манна ме маннык угабыт. Очеретинен баран. Очеретинен баран хебит. Маннык кергеле ханна катякка хөбү. Бу маннык кергеле ыгакка сахалы таңаһы кытта катякка хөп. Сахалы сәләппәне кытта, сахалы таңаһы кытта, огого, ухан чөчага мия бастар оны кетеллер. Бу эхи нигитигер өссө бу селинен тугу оңороккутун багарагаты. Бе эннитигер селинен абадок ена аңарокпутун багарабыт. Онна маннык кергелер ара болбакка сахалы маннык бастына иген. Онна бу маннык болбутун көнүттен халбубут. Бу кергелге әби селинен сабыбыры хыджар кергеллерен оңороккасып. Бу кыргыттар нахашыгай үлени оңордугут. Кырдык тағаны селенен оңорор үле наха ыраханни ханатым. Инникетигер селенен оңорор үлеға хетихини бағарабын.